Folk diva Dragana Mirković još jednom je pokazala koliko je porodica važna i koliko ljubavi i pažnje posvećuje svojim najbližima. Ovoga puta u centru pažnje našla se njena snaja Melanie, supruga njenog sina Marka Bijelića, koja je proslavila 25. rođendan. Melanie i Marko nedavno su izrekli sudbonosno da u bajkovitom okruženju porodičnog dvorca u Beču, a sada imaju još jedan razlog za slavlje. Očekuju prinovu. Uprkos velikim životnim promjenama, odnosi u porodici Bijelić su skladni, a Dragana je očigledno veoma ponosna na novu članicu porodice. Za Melanin rođendan Dragana je organizovala proslavu u Beču, a čitav događaj bio je u znaku ljubavi, pažnje i glamura. Srećan rođendan snajkice moja, poručila je Dragana emotivno na društvenim mrežama uz fotografije sa slavlja. Dekoracija je bila elegantna i vesela, baloni šampanjaca, glavna atrakcija večeri bila je nesvakidašnja rođendanska torta. U obliku čuvene Louis Vuitton torbe, torta je jasno pokazala da Melanie, baš kao i Dragana, gaji strast prema luksuznim stvarima. Podsjetimo, vjenčanje Marka i Melanie bilo je održano u strogoj privatnosti, a porodica je uspjela da do posljednjeg trenutka sačuva detalje ceremonije. Tek kada su se pojavile fotografije na društvenim mrežama, javnost je saznala za glamurozno vjenčanje u porodičnom dvorcu. Dragana Mirković je u više navrata isticala koliko je porodica znači, a sada je svojim gestom još jednom potvrdila da je brižna svekrva koja punim srcem prihvata nove članove porodice. Bliska veza između Dragane i Melanie očigledno raste iz dana u dan, a dolazak bebe sigurno će dodatno učvrstiti njihove porodične veze. U duhu ljubavi, pažnje i međusobnog poštovanja, porodica Bijelić još jednom je pokazala da je iza glamura i estrade stoji snažna porodična osnova puna topline.